ayibonge inkosi bazalwane akabonge uNkulunkulu ivangeli uMark chapter 8 siyafunda nje ivesi elilodwa uverse 34 elifundeka kanje uJesu wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi kubo uma umuntu ethanda ukungilandela makazidele athathe isiphambano sakhe amlandele ngicela ukuphinda bazalwane uMark chapter 8 iverse 34 mange ngalifunda bazalwane ngiyosho nje ukubile ukuthatha bese ngihlala phansi ngicela uliqedeleke enhlizweni yakho akabonga uNkulunkulu uJesu wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi kubo uma umuntu ethanda ukungilandela makazidele athathe isiphambano sakhe angilandele uKristu inkosi bazalwane uthi uJesu mayekhuluma nalabo bafundi nalesi sixuku uma umuntu ethanda ukungilandela nikhona bazalwane uma umuntu ethanda ukungilandela kusho ukuthi bazalwane kuzokwenzeka umuntu angathandi ukumlandela kodwa namhlanje uma umuntu ethanda ukuzemva kwami lisho njalo kulesi sikhumbulo elidala lithi uma umuntu ethanda ukuza emva kwami ayingabafundi bodwa kodwa kukhona nesixuku uJesu qale wakhuluma nabafundi bebodwa wabachazela ngaye wabachazela nezinto ezizokwenzeka kuye mawufunda iBhayibheli kuthiwa kunendoda esuke yathatha uJesu yabuyela naye eceleni yasimkhuza mayezwa uJesu ukhuza kulendoda uJesu akaphendula indoda kodwa uphendula uSathane uthi Sathane suka ubuyele emva kwami mayibona ukuthi lento ingahliba isiphazamiso usebiza isixuku kanye nabafundi uthi umuntu ethanda ukuze emva kwami makasitele athabathe isiphambano ayilandele kukunento bazalwane ethi ayibe ichoice ukuthi uma bengicela ukusho ukuthi njengoba silaba bazalwane asiphoqwe umuntu ukuthi sibe la kodwa umuntu ethanda ukuze emva kwami makasitele athabathe isiphambano amlandele bazalwane mami ngicela ukuhlala phansi kodwa ngifuna ukuthi silanje ngoba silandela uJesu akuyilanga ngoba nakho ukuthi siyazana nje kodwa silanga ngoba silandela bani uJesu futhi lo Jesu simlandela ngokuthanda
silanje simlandela lo Jesu ngokuthanda. Kuthiwa ke wena ngobula ulandela uJesu futhi umlandela ngokuthanda. Nansi into ezokusiza ukuthi uzidele. Ukuthi uzidele. Ngoba uma umlandela nje ungazidelile kunento ezokuveza ukuthi unegama lokuthi ulandela uJesu kanti awuzidelile. Izosipha bazalwane into yokuhlala sivathe ngokufana. Sithandaze ngokufana. Sishumayele ngokufana. Kanti asikazideli. Asikazikhohlwa thina. Izokwenza lento sithi siyakhonza bese kuqubuka izinto ezizofuna umuntu oyidelile kanti awusidelanga. Mawumuntu ethanda ukuzemva kwami makazidele. Lalela ngiyohlala phansi athabathe isiphambano sakhe. Athabathe isiphambano sakhe. Bengifuna ukuthi bazalwane namhlanje kule nkonzo kunesiphambano hayi sethu kodwa sakho. Ngelinye ilanga uzosithwala. Hayi bazalwane, lo Jesu esimlandela ngokuthanda lesiphambano athe sakhe wena uzosithwala. Usithwale kahle mawuzidelile. Udelile ngoba nakho umthanda. Kunento engifuna ukukutshela yona namhlanje. Nanduba ngiyohlala phansi noma nduba ngihambe isiphambano osithweleyo njengamanje noma sisinda kangakanani kodwa uma sikwehlula wakwazi mntaka baba ukuthi lo omlandelayo unamandla okuthwalisa. Unamandla. Ngeke uJesu athi othabatha isiphambano sakho ubusongilandela khulume ngento engayazi. Usisho ngoba usithwalile. Wangasithwala kumnandi, wasithwala kunzima. Lento ekubeka la ukhona njengamanje uzize ngathi uthwele isiphambano ingoba uthanda uJesu. Manje lo nto isho ukuthi ke ovama ukuthi ume ungasuki ukuze lo Jesu akwazi ukukuthwala. Singaka nje bazalwane mhlawumbe ngaba singaka ngabe baningi abanye abantu inkinga bathwala isiphambano behamba bodwa benegama lokuthi balandela uJesu kanti mhlawumbe kwase kuyiuniform elandela uJesu. Ngoba bazalwane noma singakhuluma nje sikambelana manga njoba sila asifani. Khona bafika ngoba bebone into olibhanji nokuvosha kamnandi. Akabonga uNkulunkulu. Khona bafika ngoba bethanda ibandla. Ongathi makuthiwa uJesu akafike kodwa angafiki kuleli lakhe ibandla afika kulela abangeke baze bambone ngoba amanye amabandla abahlangana nawo inkinga abalandeli yena banegama lokuthi bayamlandela kodwa. Umuntu ethanda uyezwa Mzo, umuntu ethanda ukuza emva kwami makayidele athathe isiphambano amlandele. Into ezokwenza ukwazi ukuyidela ukuthi wena uyathanda. Into ezokwazi ukuthi ukwazi ukuthwala isiphambano ukuthi wena usuyidelile. Awuzothanda ubusuthwala isiphambano ngoba kanti akwayideli sizokwehlula. Bengicela ukusho namhlanje ukuthi makwenzeka ukuthi wathanda uJesu wagcina wathwala ngenxa yokuthi uthanda uJesu manje usuthwala isiphambano kanti ubungakayideli. Lalela ake uyidele. Ake uzidele.
ukuze ukwazi ukumlandela ngoba lo esimlandelayo bazalwane ulandeleka kahle mawumthanda ulandeleka kahle mawuyidelile ulandeleka kahle ngisho usuthwala isiphambano sisinda noma kangakanani kodwa uthi ngizomlandela noma isiphambano sisinda ngizomlandela ngihambe naye. Kunabantu bazalwane la abasenkingeni abathwala isiphambano ababona kahle ukuthi kulukhuni manje umthetho wakho ngabe siyayeka kube sasiyele thina kodwa siphoqwe lento ukuthi uJesu siyamthanda. Hayi ukuthi angazi ukuthi ngikhuluma nabantu abanjani kodwa na ukhonza bazalwane loJesu kunekhathi eyifikayo la uthi ayikhona ngiyishiya phansi lento ngeke mina ngigange lo muntu. Ubusubanjwa into yodwa ukuthi hayi le ngimlandelayo ilo wasithwala isiphambano esisho sifane nesami nami ngizosithwala ngisho sengikade ngamadolo kodwa ngimlandele. Ilo Jesu bazalwane ilo Jesu simlandelayo sike simlandele sikhali inyembezi simlandele inhliziyo simhlungu simesishumela inhliziyo simhlungu kodwa simiswe ilento yokuthi sadela. Wena uhlupha ngento eyodwa ubona uphendulana nabazalwane kanjena nje ingoba wayideli. Iyahlupha imphumela yongayideli ngoba noma ungafaka into oliphansi kodwa kuyabona ukuthi kodwa yona lo hayi bazalwane angikabene nalesi sikhathulo esinomqondo kodwa noma ungasifaka sibe nomqondo kodwa hayi sihle phela abantu akwethu ngoba nawuhamba uyabona nje sikhambisa nje kahle kodwa asizokusebenzela ungayideli ngoba uzofika nesiphamela lento yokuthi ucabanga ukuthi laba othandaza nabo bazokuthwalisa weqiphi akawazi amakholwa wena ngeke wabuse kumina. Hayi nizongizwa bazalwane ngoba isikhathi esikusona manje isikhathi sikalenti isikhathi sokulingwa ngikhuluma kanje nje abanye babhuda bona ukulingwa lokho abanye basaya khona abanye bazofika nini ngemjoli abanye ngeke besafika kodwa bengifuna ukusho kuwena namhlanje ukuthi mawuhleli uthwele isiphambano esukulingwa kwakho ukhona uJesu othwala nayo. Ufungile encwadini kaIsaya 46 wathi ngiyolithwala nginitshathe noze nibe mpunga. Yathwalana hayi wemakhulu yathwalana awuyathwalana bafundisi angithwale nani angithwale nokhololo angithwale ngisho ukhololo uzukhinya emqaleni akuthwale kodwa ngoba ukwazi ungakhinyeki ubheke naleli bandla linzima bazalwane kodwa bengizothi namhlanje hayi bazalwane ake nime kancane ke nithande uJesu nidele bese isikhathi uyamba phakathi ubuthi hayi uyabona ke lapha phakathi ngabe khona kodwa ushwesile yini basinde kangaka bakabhekeke kodwa umuntu enthanda umuntu ethanda bazalwane ukuze emva kwami akayithele nanzi into noma ungakhohlwa konke okunye kodwa nje uzidele uthatha isiphambano sakho izokuhlupha into yokuqhathanisa isiphambano sakho nesami ngoba esakho nesami asifanani kodwa into efana nayo iyodwa bazalwane ukuthi njengoba sila sifuna sonke ukezulwini hayi mntana baba ake ngiyohlala phansi ngeke ukuthi njengoba uJesu ethi umuntu engithanda akathatha isiphambano angilandele silandele uJesu bazalwane ngoba sifuna ukuya kubo ezulwini kodwa ingxaki indlela asiyazi manje kunezinto ozothi umlandela mntaka baba uthi wenze kahle bese ngalo uphazamisa endleleni yakho wemadoda ngimila nje kade ngiphazamiseka futhi ngaba ngikhona abanye nje balendlini kade babephazamiseka kodwa indlela uJesu
umuntu emthanda akathatha isiphambano ayithwala mfowethu thwala lapha khona thwala isakho lesiphambano sithwale isinda usithwala uhamba naso usithwala ungadlile usithwala uhlupheka uhlushwa umyeni noma umakoti uhlushwa noma ngabe umamezana uhlushwa noma ngabe umakoti hayi uthwale kodwa uthi kodwa ngoba ngithwele ngilandela wathwala uzomthwala nami Jesus bemthenga ngendlebasise kodwa ngicela ukusho into eyodwa lesibambano sithwele esakho uzosithola kahle mamlandela uJesu ngobuthanda hayi ngobuphoqiwe ukuthi angazi bazalana ukuthi njengoba sila kuleli khaya nje sizenga into eyodwani bekuzwe kuthiwa kuletha umkhuleko kodwa izohlupha into mawufuna ukubona bangakanani bona abazalwane abakhona izohlupha into ukuthi mawuthi yena lo mfana ehlala naye lapha emission awuthi nje ngiyobona negcekela kwabo noma isango mawungezile ngoba uletha umkhuleko izokuhlupha leyo nto ngoba uzobonakala ngokuhamba kwendlela hayi madoda hayi bazalwane makufuneka uxolo noma kukatshweni ungadelanga uyonqaba noxolela omunye umzalwane inkinga yakho ugqoke njengathi futhi wena uthandaza uzidlule sonke kodwa inkinga uyithelile ugqoka yebo uyagqoka ubuhle vele umuhle ufunze nabantu bakini hlamba ngikwazi nomuhle njengami kodwa inkinga hlamba kwakhuluma kwakho uyikhathi ngoba wafunza uyihlo noma wafunza uyihlo kodwa inkinga uzithelile na ibandla kulona sihlupha kanje indaba yakho wena yazi uhlupha kabi wena athi umtshele ngoba ngikwazi namhlanje unenkinga kabi wena uhlangana nabantu uthi uyithelile kanti awuyithelile uzoba phazamisa endleleni hayi mntaka baba le ndlela le akuye yakini akuye yakho inkonzo kaNkulunkulu le awusuke endleleni akuyithele wena udedela abantu bakhonza uNkulunkulu lesiphithi senzayo noma ufike enkonzweni ekseni ubanga umsindo ubingelela abantu uphazamisa abantu abaze uNkulunkulu inkinga uyithelile umuntu sezwana bazalwane uma umuntu ethanda ukuzemva kwami manje anibazalwana umuntu ngoba lento ukuthi mawuzongathandi sothi sibiza imnikelo ubusinimfela uthi mbuyi inkinga mayithele azushishwa yini ngangavala umlomo phela imali ungena andicela ngami la imali ngoba uyafana nami njengoba ngimile phambi kwenu anginani ngangipha kodwa benithanda manje lento ukuthi kube uwe qala ozokhanda abantu iqeqebana lokuthi alikulekelele kulento hayi mntama uvimbe endleleni uphazamisa abantu awu bengithele ngini babazisa akadonyiswa bajazwe izilonke manje naphakade amen